Oh, nagadutek request si Balsini tatang ni Doon na San Antonio, pa-shoutout man na kaidato kadagiti amin yung family ordinaryo ken kadagiti amin ngagdang Gripe Villa Sanchez and Guillermo Isabela. Request man di Balsini tatang agyaman ak mga idol. Sige Good PM Amak, pabati naman kami dito sa Basa Air Base, Florida Blanca, Pampanga. Sa family Samson, lalo na kay Lieutenant Lito, Staff Sergeant Charlie and Sergeant Denmark Samson, lalo na dyan sa Puro 4, Villa Carmen, Isabela. Salamat, Jem and June. Wow, napaka-blessed naman ni Bayaw Lito. Bayaw tawag, ay ni Abirat nga Lito. Talaga, Staff Sergeant kan? Lieutenant, tsaka Sergeant. Sergeant, dagiti anak na talaga. Ni may lang inan. Isang nurse ba? Si Berlin? Oo, kita. Nurse ba si Berlin? Hindi ko alam. Medyo imasen iti ano ti tagumpay balaygi nga hunada. Tagalog kami ni Abirat nga Lito iso nga Madina unay maawatan ti Ilocano pero sa Tagalog Abirat namnamin ang tagumpay sabi nga di ba sa pagpapalaki ng mga anak talaga nga successful dagiti anak nata nakuha ba't nga agasawa nga ng papaadal digali nang subsuboy bahay talaga nga nasingpot. Okay. Nga Rod, congratulations kada kayo takin ni Manang Feli. Ayan. What? Rodriguez Samson. Nalaytak making face mask. Musta kayo na ading balong from Auntie Ida Pasqua Clinton. Yes. Nagaduti text dito niyo. Oo nga Rod, anta kaya nga basaan data. And as requested na di, balsin ni Tatang di ka na yung sige. Requested tayo, most requested song of this Sunday. Isong isuman iti kansyonin ta. Kat may paay, katagit so amin nga tatang apo nga dumdum nga detoy. Kat dagiti anak, sapay lang kumatay nga na si bibiyag pero dagiti tatang tayo. Nakakita ko na. Iti nalabo matam nga talaga. Data ni Ayan. Okay nga Rod. Idi maladagaan Genggat na addaan na tipo Agubbakan ken ni tatang Sana isala agraman ni nanang Hililinag genggat makaridepan Sa aging inayat nga mangyuli kami at panagdumuti ama marik na Nukumalang mabaling nuwadapay panawin Ngayon kang magkibing kat isalan at akasabing Tay di patengga asami wen Tapno may papasko Kayat ko ken to'y iliw No agririkam kininanang ko Agpay sa lakanak adagos ni tatang Kasta unay panangay ayon na wala Sana tumetla ibaon na agpakumbaba No tirabiin na makaturugan Mangibatit kwartat pagpungpunganak Ketjak in pagpagaru apanawan na Matagaw ko kumay Panawan na kaadam Unay may sa adam Apanangi aleleng kaniyak Piyag kansyon na di agpatengga Tati ayakin iliw Maipapas ko amin ken ka Jak mas baalang tilumdaan
Takas taunay panagibibit ni tanan, kararag ko kararag na metlang, nalablabes parang tusdusan na. Advance Happy Father's Day to all fathers. Apo agbyag dagiti tatang. Mukti pumudno, ti karkararag ko, ngam ka di isublin, tay amak nga inayat niya ng amok nga di nagtumet lapagan, ngam apo ipatay na, amakasal at balse ni tatalan. Dadaret ni rabi matungpal tinapa nagsubli. And here a special text message nga po iti gayem ko apo imbaga na pa itinaga na siguro tayo muna awan iti awan isunod ito contact ko Adam at kunan to'y na imbag nga malam yu kabsa June siguro ka nag-text nga sa bali ayan ken ading JM pa shout out man kini pare Emil Cortez tamad ang mga agbubuya kanyayo patokariman da jaya kumutikot kunan na ayan ni kabsat doon ni Mario Piñera dahil ito'y kunanagat adamat tinagan ng Mario Piñera. Hangka pa'y nagsusugat ti cellphone number, kabsat. So nga, adapay lang dito. Of course, good afternoon naman kini kabsat Josephine. Wala mo nga imbaga tinagan, nakisik ti mga imbagan. Kaya so amin nga karupam dita. Good afternoon kada kayo ta. And dito pa YouTube, apo, we still have a lot of messages nga nga mabasa. Once again, dispensarin nyo apo no haming mabasa. Kahit ko na ito ni Marites Espiritu, hello po, request po ng Uray Awan Kan. Thanks po, God bless. And Sheila Madriaga, good afternoon, idol. Kuna na, together with Elgin Lloyd De Vera, happy Sunday mga idol. Pakablao man, dito ay Abatan, Bugyas, nga madamang agdindingag. Itibag Romeo, keep safe mga idol. Okay, thank you so much, Elgin. And kuna na po ni Christopher Vidada, good afternoon mga idol. Pag-greet man, Ulib man suping nga pinsan ko dito sa San Andres, San Mateo, sa Bala Family de la Cruz. Happy Sunday, salamat. Ayan. And Ron Viniegas, good afternoon mga idol. Pa-shoutout po dito sa family Tagata, Barangay Sinili, Purok 2, Santiago City. Parikas nga po ng Still the One. It's me, Apo Lorilyn Tagata. Still the One. Awan pa ni Jan Mark. Kitang tanong makansyon na. And ni Jeffrey Pitt, good PM mga idol, pa-shoutout man ti Pitt family, ti Bangkagan Bukay Abra, kan amin nga taga Bukay Abra. Stay home, stay safe, kaprobinsya. Request po, Buksit, idol, thank you. Buksit. And Aiza Flores Pasi, pa-shoutout po mga idol, dahil ito mininom dito balay, abo, titingan aldaw, nagpulot. Isuda, Junjun, Ken Malvin, naka-live kami. Ito, thanks, idol, from Aiza, Isa Flores, Pakle, ayan. And Azaya Agari, idol, pakablaaw kami man dito barangay Mansibang, Nagilian, dapapang ko nga ni Nelson, Ken Joy Ubing ko nga ni Azia nga Talpeng. Okay, that's it. And more greetings to the official text line. Ket kablaawa man ni Auntie Marilo, Lola, Ermi, Esmin, Edro, Ken Jonel nga madamang dilingag. It's me, Annalyn. Okay, may sabay. Random man na napali mo may akon. Hello Kuya June, pa-shout out nga po sa IFM lovers Kuya, at lalang-lalo na ang family Bulan. Thanks, it's me, Bel Bulan. Oh, madingan na nga bagtatadag ito yung Bulan. Kuna na ba ni Veronica, hello Idol JM and June, pakibati nga po ang anak ko na ayaw matulog at yung asawa ko na nakahiga at ako na nakikinig ng programa nyo at yung dalawang bayaw ko at katuganga ko na
Rico na nakaupo. Pa-request nga po ng Buksit. Thanks sa mga idol. Veronica Corpus of Caloocan, Kabatuan, Isabela. And last, nga message to be read. Kablaawa man, dagiti karubak nga mangmangan, nga mapigsa ti radyo da. In Gapal, Kawayan. Rachel Ann Menor, pa-request man iti Bukel. So, kaatuan balong nga request is Buksit. As in Buksit and... Ano di ko na ito, napigsa nga radyo? Panis data di tanay, isa ako ti Green Master, nagpigsa di radyo da. Yan, good afternoon, katikiti sa amin na po nga agtartrabaho dita, working there in Green Mustard. Apo, naghimas niya makandita, kanok tumang tanga makasublin. O, mutan dita inin. For take out nga raw. Mamiss ko dati potato nga dati bawang nga, kuana pag sa usawan na onion. Kamu nyo din nga luto. It's a simple patatas. Apo nga nagudwala. It's a French fries ko na dan sa baling nga klase. Kamo. Oo, mamuntan to kini ate, anaganan? Aji ka na yung intervene ni Chupaeng. Si Manang Lisa? Tess. Manang Tess. Yes. Good afternoon, Manang Tess. Ayan, thank you for special treatment na mamapan iti 4-decade do dita talaga. But nga, 50% discount kung na nga tagos. Baka doon sumangbot, ito nga may isang pizza. Pan-filled pizza. Wow. Anyway, nangina na dyan. As requested, the song entitled Kumutikot-tikot. Tapos Buksit pa, di ba? And Buksit. And special request ni Kapsag nga, Mario Piñera. Yan. Tumutito-titot. At ito kumutikot-tikot. Nga ro, dito yan. Daday sonata yun po. Nih, dautan. May kamaw. Di pa yun na minsan. Ay, Sika lang tayo nga nagkabil echo. Tenor man, tenor. Oh, tenor. Kumutikot-tikot, kumutikot-tikot-tikot-tikot, imas na. Ay agkintayen, ikidem na pa'y nga uray la makalwa. Kasali bakit Awan pilpilyan na. aglalunutay orasen panaginana. Kumutikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot, kumutikot-tikot kanot imas na. Bigat pa'y laing agsasara ka manen tiduduten. Ipisok mo talapayag inimasang tiyag kurkurikuren. Inuten nga iserek sampus-pusi-pusen. Alwad ang laeng tadikan tukit agtulen. Luumal dawen tabuok ngumetiap apirasen. Isagsagana mon tama-tama pa kuri-kurenen. Abot iti mata nga token babamang yet-yetken ka. Alwad ang laeng tadikan tukitagbulseken. Kumutikot-tikot, kumutikot-tikot-tikot-tikot, imas na. Ay agkintayen, ikidem na pa'y nga uray la makalwa. Kasta ni bakit Awan pilpilyan na. aglalunutay orasen panaginana. Kumutikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot, kumutikot-tikot kanot imas na. Aplek. Ano naman ito t-shirt? Aplek. Apal. Nung itirabing sa balim at mananti karkarawaem. Akay banag nga iti mga ramid ket agas sa walaem. Alin
taya montarog yan kan ako rikuranen aluwag ang laeng tadi kan tugan arsikugen kumutikot-tikot kumutikot-tikot-tikot-tikot imas na ay agkin tayeg no ito dugay ikidem na pay nga uray la makalwa hasta ni bakit awan pilpilin na aglalo no tay orasen panaginana kumutikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot kumutikot-tikot kanut imas na kumutikot-tikot kumutikot-tikot-tikot-tikot imas na ay agken tayo no ito dugay ikidem na pay nga uray la makalwa kasta ni bakit awan pilpilin na aglalo no tay orasen panaginana kumutikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot kumutikot-tikot kanut imas na kumutikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot kumutikot-tikot kanut imas na. Diretso sonada kaarubang Ponsyonan, Ponsyonan ipadpadaanan, day tabuksit, Day tabuksit agbongbongik, Agbongbongik paki ponsyonam, oray dim am-ammo, day tabuksit, Day tabuksit agbongbongik, Agbongbongik nakarotikyan mon, di makita isbong, nakabut-but atong abak mo masikog, pagligit isan ko to, Kanya day tabuksit, agbongbongik, ponsyonan, ipadpadaanan, day tabuksit, Day tabuksit agbongbongik, Agbongbongik agik, Apa? dim am-ammo, day tabuksit, Day tabuksit agbongbongik, nakarotikyan mon, di makita isbong, nakabut-but atong abak-but masikog, pagligtisan ko to, day tabuksit, agbongbongik, minangkok asinamit, tingkan karay buhatit, dalpaan aminin aglamlamot kapay lang, tira botsyog, samto iturog, nagpigsa nga orak ko namtok, ngor ponsyonan, Ponsyonan ipadpadaanan, day tabuksit, tabuksit agbongbongik, Agbongbongik paki ponsyonan, Paki ponsyonan oray dim am-ammo, day tabuksit, Day tabuksit agbongbongik, Agbongbongik nakarotikyan mon, di makita isbong, nakabut-but atong abak-but masikog, pagligisan ko to, day tabuksit, agbongbongik, minangkok asinamit, pinggan karay buhatit, nalpaan aminin aglamlamot kapay lang, tira botsyog, samto iturog, nagpigsa nga orak ko namtok, ngor ponsyonan, Ponsyonan ipadpadaanan, day tabuksit, Day tabuksit agbongbongik, Agbongbongik pagi ponsyonan, Paki ponsyonan oray di maam-ammo, day tabuksit, agbongbongik, nakarotikyan mon, di makita isbong, nakabut-but atong abak-but masikog, pagligisan ko to, day tabuksit, yeah, buksit, yeba, abuksit, nagbuyog utot na, day tabuksit, pit. Okay, agsubliga kami abaw kalpasan ti sa magmamanong palagip.